Mabungahong adlaw mga igsoon, mao din ni nahitabo gahapon, gabii. So, ang ato ang cottage service diri giheld sa floating cottage diri sa mo ang baryo sa Tangaran, Clarin, Bohol. So, first time ni mga igsoon nga diri nato gihimo ang ato ang service, no? So, excited kay tang tanan kay naglatay-latay ta diri igsoon sa ilahang hanging bridge nga wala pa mahuman. Unya mao na ni ang floating cottage igsoon kay tuwa man sa Loud tuwa sa Laumba. So musakay patauna aning pambot. Unya akong papa miuban man daragi agak-agak na kay aron mulabang diha kay maglatay-latay man kay og gamay ligas mahagbong taning dagat, no? So ni uban gani igsoon ako ang amahan sa kanunay panabang nga 81 anyos na. Og akong si Brad Jimmy mga igsoon ug sayang asawa nga first time pa po nakasuway og latay-latay og ngani mga igsoon. Mao nang giagak na niyag maayo. So among men's president si Brad Jujo, kauban siyang anak iyang asawa. Actually mga igsoon ang uban natong kakaubanan tuan na naguna na ganina ra nya gibalik-balik man kay di man masulod aning agamayng pambot. So kami ang pinakalas nga batch nga moadto sa floating cottage. So sakay ta ning pambot igsoon kay ihatod ta didto. No ngit-ngit kini mga igsoon. Apan salamat sa Ginoo kay ang kangit-ngit dili babag aron ang Ginoo ato ang daygon simbahon awitan. No, so nagpahiluna na mi diri sa pambot igsoon kauban ni Brad Bobby pod na. So nana ug ako ang maguwang nya napo diri ang ato ang barangay captain igsoon nga kauban sad nato sa amahan sa muang barangay diri. So actually schedule man sa service adto sa ilang balay unya ang iyang gusto ari mi sa floating cottage. So para medyo unique sad ba kay most of the time basta na ay cottage service adto ra man gid sa mga balay-balay. So miingon ni atong igsuon si barangay captain ato diri nga adto ta sa floating cottage. So mao ni unique ka igsuon. So again last batch ni nga gihatod sa pambot kay ang mga kauban nato ani naguna na tuan na sa floating cottage nagkanta-kanta na. So nagdaga na igsuon ang pambot. Dili man hinon layo kayo ato ra man ning gikat igsuon. Dulduol ra man sad, no? Pero mao lagi lawom na ni sa igsuon. So ihatod ta ani padulong sa floating cottage igsuon nga nagpaabot atong mga kaigsuonan didto aron magdaig ta, magsimba ta, mag-awit ta alang sa atong buhi nga Dios. So this time naabot na ta, no? Ngit-ngit kay wala may suga, so sular atong suga ani igsuon. Pero dili jud kayo siya hayag, pero mao lagi na dili siya babag para dili ta magdaig sa Ginoo. Dara sila diri nagkanta na ni sila. Mao ni atong mga kaubanan nga naguna mga batanon, sagol man ni unya na apoy mga seniors dadari ning apil, no, mga adults ba ginana diri sila, no, akong asawa tanan nana diri igsoon nagpaabot o nagpahiluna na mi sa amuang kaugalingon ani nga time ug giablihan ang ato ang serbisyo pinaagi sa pagampo og mag-start na ta og daig sa Ginoo. Magalukso, magasayaw, angalan mo igabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmayam, magadahi, magalukso, magasayaw, angalan mo igabayaw, nagmayaon ka, nagibayran mo ako. Kamatayon way gamo, ang ayan kang simbahon.
sa gugma mo Jesus. Tingog ako na masuod kanimo, uy ang kasing-kasing pagkakahom sa gugma mo Jesus. Pagkatahom sa gugma mo Jesus. Yes, Lord. Tingog ako na masuod kanimo, uy ang kasing-kasing ko. Ug sa dihang nahuman na ta nga nidaig ning awit sa atong buhi nga Dios mga igsuon, nag-share na punta sa atong mga kadaugan. Wala lang na ako giapil ang uban diri kay daghan man, no? Unya mao ni si Brad Jimmy ni share sa iyang testimony, no? Nindot man sa igsuon kaning makadungog tas kadaugan sa uban. Nya naluya bitaw ta, madasig ta, no? So mao ni nagdinasigay ta diri. Nag-share ta sa atong mga testimonies nya, malipayon, nag-enjoy. And this time, ang atuwasang barangay captain nga atong kauban igsoon, si Kapitan Junrel Lungay atong igsoon. Actually, mao gyud ni service ay laha niya. Diri lang niya giheld igsoon sa floating cottage. Yan na po nang ning-share sa iyang kadaugan, sa iyang testimony. Nagdinasigay ta diri igsoon. No, malipayon uban sa presensya sa Ginoo nga nakadungog sa lain-laing testimony. Ug paghuman sa sharing of testimonies mga igsoon, mga unata, no, mao ni usa sa pinakabibo nga part sa atong serbisyo ug dili makumpleto nga atong serbisyo igsoon kung wala ning panihapon. So mao ni nag-enjoy ang tanan, nangaon na ta diri uban sa presence ni Lord, no? Og of course, nangabusog. Malipayon nga nagdinasigay og mao na ni nahuman naman atong serbisyo, manguli na ta. Manguli nga nagbalon og kalipay og kalinaw uban sa presensya sa Ginoo. Mao ni ato ang barangay captain igsoon atong kauban. So again, salamat day kayo no sa ato ang igsoon nga si barangay captain Junrel Lungay kay nahimo ni siyang posible, no? Kana siya mga igsoon nagbarog kana nakaslibless. Nahimong malampuson og unique ang ato ang cottage service last night kay diri man tagidaan niya, no? So mao ni nagpahiluna na ta sa ato ang gisakyan nga pambot kay mobalik na pud ta didto igsoon, no? Mobalik na pud ta nya. Ang uban ani nauna naman kami gibalik ra pud mi ani, no? So enjoy kaayo kay adventure siya ba, no? Kay first time ni namo igsoon nga ang cottage service giheld sa floating cottage. So diri tas kuan taliwala sa dagat ba, no? So grabe malampuson ang ato ang serbisyo kauban sa presensya sa Ginoo. Ug mao ni dunggo na ta mga igsoon. No, naabot na ta og as usual igsoon mao na ni mulatay na pud ta ani. Nya mosaka ta ning hagdanan kay kung giunsa nato pagnaog maupod ang atong pagsaka. Ug salamat sa Ginoo sa daning mga operator aning pambot igsoon, no. So among gidaig ang Ginoo ning tanan sa kalampusan nga naitabo sa ato ang cottage service ani aging gabi igsoon ug akong anak basa kay na kay nagpiting ligo na enjoy kay na siya kay wa man day poy klase. Sim break man dayron diri sa elementary ug high school this week. So mauna nga ilahang gi grab or gi-cherish ang opportunity, ang kahigayunan nga mga ligo igsoon. So dara, ito ang si Brad Jimmy, naglatay-latay na ni igsoon. No? Praise God. Ingon siya na ako igsoon nga last time nga ning abot siya to ang cottage igsoon. Grabing tinagayay pa, tagay pa ba, no? Pero ang tapok karon nga iyang giapilan daw nga nangadto atong floating cottage lahi na kay tapok na nga magdaig sa Ginoo, na no, magsimba, no? So, first time niya nga tapok igsoon. Kay last time daw niya nga tapok kay tagay man. Grabe ang mga gihimo nila ba. Nangahubog sila kayo pero karon lahi na panagtapok kauban sa presensya sa Ginoo, no? So naabot na diri igsoon, mula tayo napunta diri sa hanging bridge nila nga wala pa mahuman igsoon nga kinahanglang maghinay gyud ta kay naay mga part nga walay kawayan ba nya basta mulahos ta dito sa ubos nga habog-habog baya pud ni, no? Nya dangog sad ni siya kay basa man nga to ang mga sanilas ani, no? So akong asawa
Nanguli mi nga puno sa kalipay, no? Ug kalinaw nga among kasing-kasing igsoon. Uban sa presensya sa Ginoo. So, malampuson ug madaugon ang among serbisyo kagabi ug among gidayeg, gipasalamatan, gipasidunggan ang Ginoo niining tanan.